8 сакавіка. Гуляю по лесе. Забачыў ражок оленя. Хутчэй за ўсё, гэта будзе мінулагодні, але довольно-таки неблагі. Зараз подойду и буду поднимать его. Так. Обыходим деревца. И вот той рожок лежить. Маленечки, але грубы. На 5 паростков. Так, розетка уже почернела. Это минулогодний рожок. Ставьте подобайку, а я буду шукать яшчэ. На пары, хутчэй за ўсё не знайду, але рожкі тут яшчэ павінны быць. Лес вельмі мне падабаецца. І цяжкі. 2 кілі будзе.